Ovisaa munene wa ikundi ya Wezesha Jamii mutandithya James Mbaluka niwamenda Ayumbe kuikiithya wiananu unyaiikyani wa ilovia sya kukwata kisomo mbau kana Bursary. Kwianana na Mbaluka ni kana syana mbingi ila mbinyiie nikosaa ilovia isi ya Bursary kwa kila ukuweta nundu wa kunenganwe misingini ya kiuteti. Mbaluka anene ya musini wa wote kauntini ya Makueni Itena wa kukomana na ala matethekete ungwa ikundi yake ya Wezesha Jamii kale buchalo wa mutunga ni wavikavo na atumbanisya ili vote. Ni Gerald mwendo akielesya utanu wake wa kukwata ivuso ya kusomethwa ni ikundi ya Wezesha Jamii Itena wa kwithwa nai anathelelwa ni wikwati wa kulika form 1 nundu wocha munene ula wikumbilite asyai make hainena andiki mama vo Itena wa kumbonya mwana wa ukenda atonyelele skulu wa mwana wa Makueni Boys. Mwene ikundi ya Wezesha Jamii James Mbaluka ula ingi no muteti aweta kaneta ambia yeye na kielelo cha kunenga wikwatyo syana ila syumite misimbini yake ukwati kana ni syailite kia vitite ukulya ikasomata iliekosa kanzia ya ukulya nikenda tututie syana ila ingi siemesi tusiye ndukakie kusoma nundu kwenyu tikuseo pe andu matona kuka through people andu matona uka through makamutethesya na makautethesya and a very good example ni Gerald. Gerald issues ya fees ti issue kwake kwa no somie na amina na vitanesa na nunu kwata kusome jua miake ila itimbe wake kwa kila tutona kwika ni encourage siana ile ingi CMC ikese kwitikila status yo ya family background imakusie tina naye mwene kusoma. Mbaluka utauni watumia ivuso ye kumenda Ayumbe alame ivilane matumie kinandu cha Bursary nesa kuisomethya syana ila syumite mesye ila mbine yake ukwati ni painful kuona syana sya kufitu kambani wa Makueni ye mwane kusoma kana ye mwane kui school na tuina bunge mena Bursaries kindu chuki na wo mbingi muno na kwa yene kuliala on the mena Bursary maeko twiki ya ipi mahakikishe syana ila siya vita mitiani ni siya soma na ni kindu kina hivyo kuisa kusisya list ya beneficiaries ma Bursaries ukedi andu me kisomo andu waima mate na haja ya fees majibi wa kuika masters na isomo inginene syana situ onaite site kuma misilo musi matatona kuma aluka makaiva fees kwa huko. Otauku umunthe ikundi ya Wezesha Jamii yethe weketane ya utalo wa syana 5 ila syithitwe ikisoma ungu wa muvango uwe mwana na ila inaminie maskulu mwaka muvituku na kwikanesa na vala Mbaluka ingi watha na kwenda ya kuisomethya syana hii nthini wa imanthisyo sya yulu. Caleb Chalo Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo.